Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Videolarimiz davom etadi. Ayrim sabablarga ko'ra kanalimda 42 video lavha o'chirib tashlandi. Federal xavfsizlik xizmati tomonidan. Nima emish? Здесь стратегическое место. Bu yer strategik joy ekan, shunga mumkin emas ekan. Tashqarini aeroportni olish hozir urush jarayonida o'rtoqlar. Onda sonda Ukraina dronlari kelib turadi bu yerga. Shunga местоположениeni bilib olishlari mumkin degan maqsadda aytdilarmi bilmayman. 2 soat doпрос etib kanalni olgan videolarni tekshirib, kime uzatganim, qaysi nerede montaj etganim hammasini tekshirdilar. Kanalıma hech yapmagani yo'q, prosta ayrim videolar o'chirib tashlandi. Tak, hozir Nelinon Muyushxona Nelinon bosib chiqdim, o'rtoqlar. Nelinon tak, eni 2 metr, 1,5 kesildiğine leşniyse 56 taşadımdan inabanını get verdiğine arayanına kısok bir seliğini kestimden lükünü nesini rezmerini ölçüp kesip taşadım yine. Üçüncü varyantta kesiledi bu ortaklığa. Bir pajarni stansiya görüşleriniz mümkün. Şetemiz indi videolarını Yamaçka'dan alıp içeri olsa başka yerden iş alamam mı ya bileyim. Buna da iyi olacak. At kozunu boldun mu Serdar? Spakovka mı? Özün vurdun mu? Skurusu akaradı ama. Yine ban tarafım basıldı yine. Takla. Bilmeyeyim, özü düşünüş kıyım bulanı. Amerika'da mesela kural işlep durgan zavodunu nerede gösterdiler? Truzor'da gösterdiler. Bize yani alan videolarımız tüm hafifle çıktı okşaydı bu. Yakşı kayalını başka yere etibar vermez. Ortakla videolarımız bundan keyin devam etedi. Sizlere hazır yakşı hazır banini yine bu samuzun tuvaletini gösteremem. Tak, svetini yakamız. Umman kafelde sifet bağdan, ustada sifet bulamayan ortaklar. Şu giryan vakti yine diye karıyımız yine ortaklar. Yine ama ben prorabman, karab duramaz yine. Yine girdik yine. Yine bu şopa itibar veremiz yine. Hiç kaçan mindi basmaydılar kafirine. Yine bu şopa. Yine mindi karaganda yine şop görüntü tuttu. Hiç kaçan şop görünme duruşu gerek. Yine bu kafir birinci basılışı gerek. Keyin bu eldinde olsa şimdi bütün görünen yer bütün basılıp yine bu kusok yine buna uruluşu gerek. Yine kusokunu ucam diyen bunu ucam kesip yine birbirine doğullap koyuyorlar. Fugalar yine ne bulup yatıptı. Çala vurgallar. Özü bilim tuttu yine kafel devala deyimi kemiz kalan. Kim beri nappar bir yama Allah. Bana özü 2 kafel düşken. Yine onu kesip her yerle yine 10 santa de.
Yine bir yere hiç kaçan mendeye basmaydılar. Birinciden, ikinciden ya 45 gradus birbirine uclatıp ucunu getirip muzunu çıkarışları ya ki atsinko oynaba, uğulaklaba, işlerden koyuşarak. İşim bitse oldu. Sudan eşeğim ötse oldu diyendim cepte ustala işliydim. Tekşireden adam yok. Yine kahveli çıkıp tuttu yine. Tak, paramız 2 milli çıktı yine o. Uklonunu çıkıver yerler. Nasip durma, kızık durma. Uklon yine bana yiyen yine. Yine trap, yine beyde durttu yine. Lekin bu belentte tuttu. Uklon bana verilgen. Yine lekin aryanı selba belent. Yine bana sel belent ba, bana nispeten bu peste tuttu. Lekin bu bundan bir oyda durttu yine. Hem su yetişi mümkün, lekin beyde su kalıp gitedi. Evet, selamünaleyküm. Ortaklar bir yine elektrik станцияның nesi yüreği. Duralım. Это как называется? Это называется секция АВР. Секция ЭВР, да? Это Ворову. Варавор, да? Ага. Я первый раз видел. Вы знаете? Воспитательная сторона. Это, да? ШЭ, да. А вот мелкие щиты. Отсюда идут кабеля. Вот от этих щитов на светильники на розетки идут. Если бы ток играет там или другое место. Здесь два вода заходят сюда. Если один отключается, Да. автоматически сразу на второй переключает вот ворову. Ворову, да? Также и здесь то же самое. Видел насосы в подвале, которые большие? Да, я Вот, видел. Вот на насосы идут эти кабеля, как раз таки. Эти кабеля. В подвале там большие шкафы видел? Да, А видел. эти шкафы, эти кабеля идут, а от шкафов уже на насосы идут. Вот такая вот система Папуаса. А вы сколько лет работаете здесь? Или этим работал? Около 14 лет. Уже масса специалист. Ага. Был давно. В греко-римской борьбе. Ну, ребята, это видео интересно будет. Это для узбекского, да? А для узбекской аудитории снимаешь? Я? А, У меня аудитория
узбекский, да, и русский, чеченский есть, СНГ. СНГ, и аудитория Ирак смотрит, я через YouTube студия видно будет у меня. Я Америка, Турция, Казахстан, Кыргызстан, все это. Сколько подписчиков у тебя? Я недавно открыл, скоро будет 1000. Сейчас 813, наверное. А видео сколько смотрят? Видео. Сколько людей смотрят видео? Видео надо посмотреть. У меня сейчас время нету. Я тоже мастер, как вы. Да. Через день я поставляю видео. Если будет. Я тоже по приколу закинул туда видео YouTube. YouTube? Ага. На свой канал закинул видео. У меня за месяц 500 тысяч просмотров. О, сразу залетело тренды. Да. На YouTube Да. или Instagram? Не, YouTube. YouTube. В Инстаграме меня нету.